mużikali, imma tridu tibqgħu iċċemplu, Ħanisimgħu l-vuċi sabiħa ta' Clinton Paul u t-telefon qiegħed iċempel proset, grazzi aħna ħanibqgħu hawnhekk, imma ħanagħmlu din il-waqfa mużikali ma' Clinton Paul. Ħanqassam iktar envelopes jiena. The sky is the limit, I don't wanna give in. I'm feeling the fire raging within. The road in front of me is like a ray of light that's guiding me through all those lonely nights. A whole new attitude, it's the way to be for me. I'm rising from the ashes, this is my destiny. For once in my life, I'm gonna be selfish today and so on. I'm gonna live happy. For once in my life, I'm gonna do nothing but for myself. Baby, for myself. The sea is infinite, there's no holding back. I'm picking up the pieces, I'm on the right track. The fire inside me keeps getting strong. It's where I'm meant to be, where I belong. A whole new attitude, it's the way to be for me. I'm rising from the ashes, this is my destiny. For once in my life, I'm gonna be selfish today and so on. I'm gonna live happy. For once in my life, I'm gonna do nothing but for myself. Baby, for myself. It's only the beginning, the key to a brand new start. I believe in myself. For once in my life, I'm gonna be selfish today and so on. I'm gonna live happy. For once in my life, I'm gonna do nothing but for myself. Baby, for myself. Clinton Paul, nista' ngħidha b'konfidenza u b'ċertezza kbira wieħed ieħor illi ma jistax jiġi jum ta' ġbir ta' fondi u ma jkunx hawn int magħna. Nirringrazzjak kull maratona infila tiġi u tina ħafna songs differenti. M'intix bħal kantanti oħrajn li eżempju jkollhom waħda tnejn rikordjati u dejjem ikantaw lilhom, inti għandek varjetà. Ifhem, da kantajt kanzunetta mill-aħħar album tiegħi, ġifieri kull album fih xi 14 kanzunetta. Kont imbezza ngħidlek il-verità sal-bira kont għadni msifer barra, ġifieri kont looking forward illi mill-airport u mbagħad niġi ovvjament għal din maratona li tant qiegħda l-qalbi ħafna. Kont nistaqsik xi ħaġa ma nistax noħroġ barra mis-suġġett, għal xi xeda l-qalbek. Ifhem, jien ovvjament bħala artist niġi hawn biex inferraħ il-telespettaturi bil-vuċi tiegħi. Imma għandi d-dmir tiegħi, id-dmir li nwassal il-messaġġ biex ovvjament in-nies ikomplu jċemplu biex jagħtu dik id-donazzjoni. Jien nemmen li karità mhux ġast titħassar persuna, imma turi mħabba billi tagħti donazzjoni. Tagħti donazzjoni żgħira jew kbira illi dik eventwalment se tbiddel il-ħajja ħatati dinjità il-ħafna mit-tfal li qegħdin niġbru proprju għal din il-maratona. Grazzi ħafna Clinton Paul, kanna nixxerjaw il-mike, pero nirringrazzjak appell mill-qalb, appell bis-sens bħal dejjem. Grazzi u nerġgħu narawk. Proset intkom li lkom minn nhar il-ġimgħa għaddejn non-stop
u sbieħ minn ġewwa u sbieħ minn barra, proset. Anka dawk li jiġu l-entertainers tagħna knażluhom ta' grazzi. Grazzi. Marika. Grazzi ħafna, ħafna, ħafna.